Allahu Akbar, Allahu Akbar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi evvelil vel ahir ve zahiril vel batin halaka fesevve ve kaddara fehada biyedihi melekutu kulli şey ve huve yuciru ve la yucaru aleyh. Ahmeduhu subhanahu ve eşkuru ve etubu ileyhi ve estağfiru ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ba'athallahu beyne yedi'i saati beşira ve nedira ve da'a ilallahi biiznihi ve siracen munira. Fesalavatullah ve selamuhu aleyh ve ala ali beytihi et-tayyibin et-tahirin ve ala ezvacihi el-ummahatil mu'minin ve ala ashabihi ve tabi'in ve men tebe'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Hürmetli mümin Müslümanlar, aziz din kardeşlerimiz, şundan da yine bir kurkem cuma saatlerimizde, bütünümüzde meşitte yıldık. Rabbimiz Allah izgi tileklerini, izgi niyetlerini kabul kılıp, hata kimçiliklerini gafu eylep, tileklerge, maksatlarga iya bulup, hayırlı nimetler, hayırlı şatlıklar, hayırlı bəxtler bilsin deyip, dua kılıp, Allahümme salli ve selli mübarek, Allahümme idni sıratul müstakim, hayırlı istikamatlı hamd Resul bilen tırmışını alıp barıp, haminde Allah Teala'ya gamel gıbidet kılıp, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun hak ilçesi ikenliğin ant etip, hayırlı tırmışlar, hayırlı nimetler, hayırlı bəxtler Rabbimiz Allah barçamıza bilsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bilgili şu tırmışta indi her vakit Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizge indi turu yolunu kürsüyetip, anlatan neşik dürüst etip tırmış olup barga. Yani şulay Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem özünün misalı bilen bizge indi mayakla yol sıman her vakit indi bik tesirlep indi hadis şeriflerini şulay bitinde kaldırıp özünnensin bizge indi hakiki yolunu kürsete. Bilgili Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem ayta innemel a'malu bin niyet her bir iş niyetten tıra hem indi bizim indi işlerimiz her vakit indi hakiki turu hem indi izgi bulsun deyip her bir mümin Müslüman kişisi tırışa hem indi Allahümme salli ve sellim ve barik deyip biz indi bilgen dualarını okup indi her vakit ilimni isterge tırışabız. Bizim indi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadis şerifinde ayta talabul ilmi faridatu min kulli muslim şundan da indi ilim alu her bir mümin Müslüman kişisine ol indi farzdır di. Hem indi bilgili şu tırmışta bizim ata babalarımız, ebi babaylar, tuğanlar, dostlar her vakit indi nindir sözlerine, nasihat sözlerine, yani şulay tırmış tecrübesin her vakit indi bizge iletip, buallarımızga, nıklarımızga şundan da özündensin şu dua kılışı bualar bulsunlar deyip her vakit indi tırışıp, bilgili Allah Teala'nın rahmeti bilen hayırlı nimetler, hayırlı şatlıklar tilep, bizge indi gündelik dualarını ilettiler. Hem şu tırmışta ilim alu bik mühim bulup sanala. Çünkü indi Allah Teala bizge indi köp nimet beriyor. Hem şu nimetlerin birisi da bolsa indi ilim. Hem Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem özünün tırmışı bilen şulay etinde bizge irete nişik dürüst deyip tırmışını alıp barga hem her vakit şu tırmışta eğer de adam bolası ilimni alıp nindir gameller kılayken hiç şeksiz onun neticesi de hayırlı bula köpke yaxşırak bula. Hem ilimni istev ol indi bişikten alıp lahetke kadar ilimni alığız istegiz deyip Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem bizge indi haber ite. Hem şu tırmışta Allah Teala bizge indi cemaat köp mümkünçilik beriyor ilimni alırga. Ol dini ilim gine tügül şundan da dünyevi ilimde. Ol her vakit bütün bizge bik mühim tesir ite. Hem bizim halığı ite indi 70 hüner az deyler. Hem her vakit nindir ilim alsak, nindir hünerini irensek ol her vakit bizge faydağına getiriyor. Hem Allah Teala da bizge indi Kur'an-ı Kerim'de eğer de açsak biz şu kıssanı indi bütün biz bilebiz. Hem Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem okuy hem yaza bilmi. Lakin indi Cebrail aleyhisselam onu indi kısıp ayta ikra okudu. Hem şu vakitte Resulübüz cevap edin ayta min bilmim
ничек укырга ди. Икенче мәртәбә кыса һәм инде өченче мәртәбә кысканнан соң икра дип укы дип Җәбраил алейһиссалам әйткәч, инде Расул Акрам саллаллаһу алейһи ва саллям җавап йөзеннән әйтә, нәрсәне укырга ди. Һәм инде Җәбраил алейһиссалам әйтә, икра бисми раббикаллази халак خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Şundan da indi ey Allah'ın ilçesi. Oku de. İkra bismi rabbikellezi halak. Şundan da indi oku Allah ismi bilen çünkü Allah Teala bar ituşudur de. Bütün galemni bar ituşu fakat Allah Teala. Halakal insana min alaq. Şundan da Allah Teala bar ituşu yo'qdan bar etuvchi odam bo'lasin deydi. Ham shundoqda da endi iqra va robbukal akram allazi allama bil qalam. Shu turmushda endi qalam bilan ilmni olgan vaqtda o'qib, yozib, har vaqt endi ilmni istarga qo'sha Alloh taolo barcha bizga. Shunga ko'ra endi jamoat shundan da endi mana ilm olu ham ilimli bulu, ham nindir fayda ketiru, ul har vaqt bik kerak. Ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayta, agar da endi nindir ish ishlaysiz ekan, hech shaksiz onun davomi bo'lsin deydi. Ya'ni ul kun sayin 5 minut bo'lsa da shul Qur'on o'qu. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayta, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن o'qish. Chunki Qur'on qiyomat kunida shafaatchi ham yoqlovchi bo'lashaqdi. Shundan da endi o'sha Qur'on oyatlarini o'rganu, Qur'on oyatlarini qavatlaw ham Qur'onni o'qu ul har vaqt endi bizga endi foyda ketadi. Ham Rasululloh ayta, agarda endi masalan 5 vaqt namoz o'qiysiz ekan, Allohga shukr, agarda turishasiz ekan, Alloh taolaga shukr qilinglar va in shakartum azidannakum, shukr qilsaqdi, shundan da Alloh taolo sizga orttirib bera barakatni, ne'matni, shodlikni. Ham shundan da bizning tub bo'lgan maqsad o'sha dunyoning lazzatini, ta'min sezu uchun mana Alloh taolaning kitobini, Qur'oni Karimni oshib 5 minut bo'lsa da kunina o'qisak, lekin endi kun sayin bo'lsa, bu endi bik şadlıqlı mezgillər, şadlıqlı şundan da endi vaqiğa bo'lib sanalash adam bolası üçün. Çünki şu turmuşda endi bizin nindir maqsad qo'yu, satu alu, ish, g'oyla ham endi boshqa aybirlar bilan biz endi mashg'ul. Ham endi shu din yoqdan da, ruhiy yoqdan da agarda endi rizq olsak o'zimizga, har vaqt endi Alloh taolo bizga endi yo'llarini osha, ne'matlarni, barakatlarni beradi. Ham har vaqt biz endi turishib Alloh taologa yalvarib, biz endi shundan da Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning so'zini esga tushiramiz. Rasulimiz ayta, "Xayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allama." Shundan da endi eng xayrli kishi kimda kim in birinchi o'zi o'rgangan, ilmni olgan, Qur'on bo'lsin yoki ningdir boshqa ilm olsin, lekin in birinchi endi Rasululloh ayta, "Xayrukum man ta'allama al-Qur'an." Shundan da endi o'zi o'rgangan harfni, tajvidni, qoidasini o'rganib, shulay endi in birinchi o'zi o'rgangan ham endi boshqalarga o'rgatuvchidir deydi. U endi eng xayrli kishidir deydi. Shunga ko'ra shu turmushda turishib, bir harf bo'lsa da, bir oyat bo'lsa da o'qib, yodlab, shulay endi agarda endi Alloh taolo bizga mumkinchilik berar ekan, bu lazzatni shulay endi tutib tarığa, şulay endi shu bo'lgan Qur'on oyatlarini eshitib, ham endi onun ma'nosini anglab, shundan da turmushga aşığıb, əgər də indi var ekan mümkünçilik, Allah'a şükür deyib, biz indi tırışabız ilim alarga, Qur'an yatlarga, Qur'anni oqurga, ham indi gündəlik dualarını qabatlab, Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallah, ham indi yolğa çıqqanda, aşağandan soң har vaqt indi Allah da yalvarıb, dua qılıb, rəhmət etib turmushni olib barsak, inşallah Allah bizni bir qo'shanda qoldirmas. Ham indi shu ilimni olib, biz endi shundan da endi Alloh taolaga tavakkal qilib, eng ahamiyatli yo'lga shulab endi ihdinas siratal mustaqim, xayrli istiqomatli rasul bilan turmushni olib borga tirishib, ilim olg'ash Alloh taolo bizga endi shundan da ilim sababli bizga endi ne'matlarni, shodliklarni, mol mulkatlarni beradi. Ham shu turmushda belgili, agarda
Адам баласы гыйлем ала икән, аның шушы тормышта эше бар дигән сүз, һөнәре бар дигән сүз, ягъни гаиләсен, балаларын тәэмин итә торган мөмкинчелек бар. Һәм безнең инде җәмәгать һәрвакыт без гыйлем турында әйтәбез, гыйлем турында уйлыйбыз. Һәм әти, әни, әби, бабай, менә яшь буыннар һәрвакыт инде гыйлем турында кайнинди юнәлешкә барыйм дип, шулай бит тырыша, уйлый, фикерли. Яна шулай инде һәрвакыт менә безнең шушы тормышта әти, әни, әби, бабай инде киңәш бирә. Улым, кызым, шулай эшлә, менә бу юнәлешне сайла, менә бу әгәр дә бу гыйлемне алсаң, сиңа файда күбрәк була дип. Һәм һәрвакыт менә без җәмәгать искә алсак, инде гыйлем турында сүз бара безнең. Һәм иң төп булган инде асыл шуннан да Аллаһ Тәгаләгә якынаю нигъмәте белән, Аллаһ Тәгаләгә шуннан да инде ышану һәм Аллаһ бар икәнлеген, бер икәнлеген онытмау, ул инде бөтен безгә яхшы тәэсир итә. Чөнки әгәр дә Аллаһ Тәгалә безнең калпләрдә бар икән, әгәр дә без Аллаһ турында уйлыйбыз икән һәм аның фазиләтен Расул Әкрам саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән хадис шәрифләрен искә төшерәбез икән, һичшиксез дөньяда яшәп Аллаһ Тәгалә безне бер кашан да калдырмый, чөнки инде без аны истә тотабыз. Чөнки без аны чыннан да инде яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Һәрвакыт шушы тормышта Аллаһ белән бәйле булган гамәлләр Аллаһ шактый күп. Аллаһ кушкан әмерләргә буйсынып, тыйган гамәлләрдән тыйылып, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бар икәнлеген, бер икәнлеген онытмый адәм баласы. Һәм Аллаһ Тәгаләгә ялварып, дуа кылып яши икән, һичшиксез шушы тормыштан инде безнең инде хаталар бар. Һәм инде шушы хата кемчелекләрне без инде кыла алабыз. Билеп тә һәм дә белмичә. Һәм Расулыбыз да әйтә, шушы тормышта куллу бәнәдәм хаттаун ва хайрул хаттаун ат-тавабун. Һәрбер адәм баласы хаталар ди. Бөтенебездә хаталык бар, ләкин инде менә монда да үз гаепне танып, ягъни гыйлем кирәк. Сабырлык кирәк, түземлек кирәк. Һәм инде аңлап адәм баласы аңлый икән, һәй карале шушы хата кемчелекне мин кылдым. Дустым, кардашым, шуннан да инде гафу ит, чөнки хата кемчелек ике төрле була ала. Адәм баласы белән бәйле һәм инде шуннан да Аллаһ белән бәйле. Әгәр дә Аллаһ белән бәйле булган хата кемчелек бар икән, адәм баласы сизә икән, гаепне сизеп, я Раббым гафу ит дип ялвара икән, дуа кыла икән, Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән аны гафу итә. Чөнки Аллаһ Тәгалә гафу итүче, рәхимледер. Әгәр дә инде адәм баласы белән бәйле икән шушы хата кемчелекләр, шуннан да дустым, кардашым, менә мин шундый сүзне әйттем, сине рәнҗеттем, гафу ит дип, гафу итүнәргә кирәк икәнлеген Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям безгә инде хәбәр итә. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ бар икәнлеген, бер икәнлеген онытмыйча, шушы дөньяның әһәмиятен һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә инде күпме нигъмәтләр, шатлыклар бирә. Аның өчен рәхмәт әйтеп, һәм инде ялварып, хәерле, бәрәкәтле Аллаһ тәбисен, хәерле юлларны бирсен безгә, юлларны ачсын, дуа кылып, я һәрвакыт инде Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышын искә алып, һәм инде аның хадис шәрифләренә кулак салып, хәерле гамәлләр, хәерле нигъмәтләр, хәерле шатлыклар Раббыбыз Аллаһ бирсен. Һәм төп булган инде асыл шушы дөньяда гыйлем алып, хәерле нәтиҗәләргә ирешергә һәм Аллаһ Тәгаләгә якын булып, изгелекләр кылып һәм изгелекләр туплап, матур тормыш алып барга Раббыбыз Аллаһ барчабызга насыйп итсен. Шушы инде гыйлем алып, гыйлемле булып һәм инде шушы гыйлемне таратып, гыйлемне аңлатып һәм балаларга, туганнарга һәм инде нәселдән нәселгә күчә торган горыф гадәтләрне, гыйлемнәрне калдырып үзебездән соң ул чыннан да зур эш булып санала. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бүгенге көндә яшь буыннарга да хәерле нигъмәтләр, хәерле шатлыклар, хәерле нәтиҗәләр һәм инде киләчәктә дә менә без дуа кылабыз, бөтенебез иншалла балаларыбыз, ныкларыбыз дуачы балалар булсыннар һәм чыннан да инде әдәпне, әхлакны һәм горыф гадәтләрне саклап,
қалушы, тілні, милләтні сақлап қылушы балалар, хамнықлар болсынлар деп, har вақыт енді біз дұғада, Раббыбыз Аллах қабыл қылсын, разы болсын деп, шыннан да енді жәмағат біз енді дұға қылабыз.